Ya ami banuania keriso, ya howu ami badeizo aya maranata. Ya fau-fau kemi lowalangi. Magande minggu adefe sitelu kheda. Eluaha adefe sitelu ande ya iya da fa ato hari mesia bagulidana baba ato ele fa ato hari banua lo walangi.
Data o wawa dededa bangun rasi Yehova. Data o musoi dededa baba malua fasumangita kelawalangida. Tasuno ia manuna ita moroi bambuku zinuna numero feledelu ngabua sisara bangawa sidua suno zo aya ia uga tedeku. Suno zo aya Data hono gedededa babaria masada bababa hasambua kelwalangi muzizio zato. No obulo itabada badai lowalangi ama babadai nononya Yesu Keriso babadai gehehanya moni. Fangurifida habadai Yehova sino mumbai banua siawa awadan. Bana loda ba oya soi zi olemba Yehova. Ina fa bebe banuania ira ba ena ba khemi la iaga ba aboto dania ba dedemi wanu Yehova ngahun zamatenge ya o ba khemi. Maranatha. Eso aya lowalangima no tehega aurindra aga bagulidano andre babo base fangabuli zo aya ya aga Yesu Keriso berda fahaunda aga amo hitama babo kai heruma ina etola ma fauho wa aurima fefu baba mo hahau dede baba atule dede baba wa auri sila aitu sino fabu ubani hafefu zamati ke Yesu Keriso. Aaro dedema ina ule farindra aga babolo taromalimu baba mahal satule irugi kamu zuaba urima
ba irugi wa ngabuli nono ande soaya ya aga Yesu Keriso. Sauri basi fau khewa matere abo gehehan ya amuni yadu muda daw zato. Manuna ita moroi babuku zinuna numero 14 sara ngawasi sara tasuno lowalangi. Tasuno lowalangi Yehova soaya Tenia sanorifi sanoloya ita Sondara tedeia basa Fomaso taromali lowalangi tehale moroi bazura kama buula sifefena Sara Samueli fazadua ngawasi Sara irugi ngawasi fulu imane taromali lowalangi bamangande khana imane owa dedegu ibe Yehova no alawa yawa dan rugu ibe lowalangigu no fabo kambawagu bakhifa udu khegu mino omuso dedegu wangurifime ya odu sama saleni amuni esimane Yehova le esabai rome sambwa lesa legowe timba lowalangida baimi mane fa asalawa bai alua bai hami wayawasa minolo walangisan ilafe fuhadia ia Yehova nolo walangisan sanule folauniha fana sabele bani rasa basalaulau balame betalu wa abelu sino abu somege banomai enoni baba ngalui gera baba zolofo mege banodehe ba olofo fitu sae nono zile ono mege ba soya ono basariri Yehova banosa mununiha basangurifi ge itibo ba manuato ba iohe miawa ge ifa anumana niha Yehova ba ifo ana ge ihondrege ba ibali salawa ge isebiyawa moroi ba gabu-gabu tou zino ameme ba moroi ba dabu iohe yawa zinumana bangai zalawa ifeta dau ituturu kerana haji fosumangi ke Yehova sage homo dano bano ya ia zame daya dano ya ia ifaigi gaheza tuletede andre khenia base buahoro basi tekiko bazo gemi tenga sababa abolonia menaniha sifa udu ke Yehova bani rasa ife ugu banua siawa yawara Yehova zang huku baledana misa ibe eba abele bazalawa andre khenia i alawa yawa danru ni bayu ini nia andre manuna ita moroi bambu kuzinuna numero 2 ngotu atu ngalfla ene ngawasi 2 rongo wangandre dedegu Yesus aketede maido fename usau ngawalere esai dome Yesu romo Hey
fanganda fangi fahor. Ya ami ira talifuse na tawal horoda batali moita. Basiduhu le ba dededa. Na taombaka horoda bale fare ia bano satu le ia faye fa horoda faye fa khuda horo ando I hauga ita awa iheta fe fuzile atu. Ada damai ita fena lowalangi si fau fangi dengi deu baba ngombaka horoda muzazao muzizio zato. Mangandro ita he ama lowalangi ma si soba zurugo ya uga lowalangi fomrege zebu afa omasi satule basiduhu. Lowalangi sile te bule-bule nra uga basino so bagotaluama. No fahena bazilema male-male hobu-hobu me irugi zile aitu. Asese mafalua horo tane fenau babagandre fenume berme asese masaba goroi gama khutamu. Hakesite dendra aga soaya o sile milago. Ngawale sile sehi awe horo ni faluam. Amualaga khema ba omasi ba fa akhedeu ande sino fahona ba fahowu undra aga abo ba ebe khema ba abulu si otaraindra uga. Helo walangi umbu ba ohaudu. Ifa ufe fuhorema ba fa nawema orushamu ba khuzo aya ya aga Yesu Kristo sangorifi ya aga. Mangada badede zamusana funa lo walangi tebe ikinete sara irugi 2 menit. Hakhe si tedeung khema ama. Babe ai fa khema horema andre ma afefu. Ya Tuhan. Duhu nowe rogen ra uga sila arara. Bau e buae wa akhededekhu. Wanga hate ya uga khegu mete sawe nugu bano bini embawagu khu sila arara. Bau fuli uha kesite den ra uga fa ibua dede sila aitu. Iwa sangorifi ya uga andre Yehova. La khemi khlowalangi siawa.
dadau zato. Fomaso taroma lilo walangi, te hala moroi ba gamu bula siboho, fama elee, faza file lima, ngawa sisara irugi ngawa siofa. Imane taroma lilo walangi. Bau ila dandra be bazorugo, sebua basa huli-huli dudu. Da fitu malaika si sofa makau andre, si fitu balesa furia, me bada te o zui wenulo walangi andre. Bau ila bahulem bawa ni dana seremi, si faruka alite, babazi ngambawa seremi andre, sozi no mulawa saliwaliwa, badano, andre ba famaidonia, ba fangiraitenia andre, sokera biola lo walangi. Ba manuna ira sinuna genoni lo walangi andre, moze, ba sinuna nonom biri-biri andre, lamane, no ebua bolaume andre, basa heli-heli dede, ya uge soaya, lo walangi, sama terfefu hadia ia, satule basinduhu lalamu andre, ya uge razo soi niha andre. Haniha zile atau ya uge soaya, bahaniha zile manuna teima andre, mehaya uge ni amunie, memei dania soi niha fefu, babangalulu kheu, meno mufa elee huku ande kheu. Ya ahowu zaman dodongo taroma lilo walangi, basame badede. Ya dae tebe ekhe daginete babolohe fasembata da khelo walangi. Tau samuzai gabame he fasembata sifufuna si mendua basi manege zimedelu awe fasembata ni obloi fena zanandosa balala halewe ni falua baginete luo wanerete de fatumbu Yesu foma baba maundrage de fisiboho bambanuan ya keriso sifau ibadah moribanomo tola lafa ema basembata basken barko si soba monitor mazui mutransfer bareken BNI BNKP Jemaah Jakarta basi ofona ua data fondondongo li lo walangi me imane mi ofonai e bangalui banua lo walangi andre abe ba atule dodo andre khnia ba tebe enenene dania khemi da e fefu gasa-gasa rame e sumangi fasembata ke lo walangi manuna ita moroi bambuku zinuna numero efa bla efa ngawasisara irugizilima hosiana soaya lalanote masunoe Yehova. Hosiana soaya zito ele baziona no fonege zalawa onolo walangi ama
data fasau wa sembatada ande funa lowalangi muzijo ita fefu manuna ita moroi bambuku zinuna nomoro dua ngoto nga flasara ngabuasi sara si dua bangabuasi ono ya zumangi. Amaina mangando ita fefu. Halo mangando. Hello walangi ama siso bazorugo. Maanda sawagelo wa oma siuhe maso aya menote hehe ubulan da aga zui banomomu ande bazima hehe. Mendo mana so aya meno rorogon ra aga bai samigu silale no tehege khema soaya baba malua fefu ngabala haluma bahiza soaya bajima khande no ma ulo ifas sembatama cito bali panganda sau hagelema soaya bajino falua bangabala hadia baba orima bai samigu silale mata tanah khau soaya tema fas sembatama ande bafahobu ena tola mau guna ia bangabala hala wani falua banomomo agosali BNKP Jakarta. Paduhu de maso aya panenenena nasa hobu-hobu mo baba orima zamersana irege obo-obo de maso aya baba nere pa orima bagulidana andre. Amanda gi khau so aya tolon da aga fefu abe khema wa atua-tua batuda sisahi abatuda zatular so aya irege tola mauguna fasembatan re balala si faudu bazomasi nda uke. Sau hagalau so aya ya igangan rewa de dema andre mato ia badangau ia duhu. Dumadao zato. Ia da tafonodongo wanuna fasumangita kelualangi ni Olohesi faomasi lingkungan sara.
Datafaan dededa wamonrongo taroma lilawalangi manuna itamoroi bambuku sinuna numero 851 ngawa sisara bangawa sidua heso aya beibule. Esok ayah berbula ke Kutaro Malima Ufona haba dedegu meno hari guda Mada sama nanesa Wana tengah dedegu Lemo guna dana lima wanguri figu Esok ayah berbula Gile azama Fagwai ai fabada degu Gama bula lima Ena etero dedegu Mondon dongoni wae Baena fahena kegu Hohu moroi ke Tatauno gedededa Ya iroro gededemi awe gira irami Fa'oha haudeda ande kelobalangi sabele moroi bagira irania fefu baka keriso Yesu mangande ita Yehova ama zo aga Yesu keriso sangorifi basang heli ya aga masuno-suno wa ibu adedeu bama ande sawagele wa omasi ma ande sila tebule-bule baji sandohu faurima no sobwa wate dendra aga baremigu sinoma talui no ebe eke mawa abele no ebene ki ngawale zoguna ba no etimbaga ngawale de alama irege no fasauga bazima ke ande bangaluon yamoni mano marugi jitelu adife bazima ke ande sawagele da soaya da wa masuno daima bada wa malulu wa urima abeng awale jisokema me aboto bada dema wa fa omasima anda site bai masu ya indraga banuau nia keriso sisobanaya ande bae sisobano momisa omasindraga zui matema daro malima sito bali wa aurima mande ke hono gedede ma amwalaga ke mawa atua-tua mesi te bainda aga babang osisi taro malima ba mendua mana baba malua ya iya hana amwalaga ke hama aboto badede ma ba ena eso urah kanda aga we aso matane fenama enonima sitenga sinangia so ambeta fatua-tua baba maema taro malima ya uga ebayoi nilah kemima ya uga malaga wa bele ba fatua-tua rege taro malima sidudu site faudu bazomasi nda uga bato bali hobu me bambanuau fefu ya inda aga soaya o masih gamarongo daro malima bada Yesu no manganda nda aga ya duhu ya mira mai raina ni o masih baka soaya taro mai lo balangi sinangia tangi renusi ba minggu pelevitu bawasi felendua 2023 bazi makande te faudu adfe sitelu te hale moroi bazura luka fazasara ayati fabla ena irugi zilima ulalima
imane bali nononiha, baimane Maria, usunozo aya tedegu, bano obua-bua tedegu berlobalangi sangorifi yaok. Meno inehege ba anu mana genoninia andre, izasa iotarai dae, bala fahobu-hobu enra odozi ma'u. Meno ebua itolodo sabele ande bani amoni edenia, ba faha kededenia ande ba gete-gete ba ara, herazangata ufi ya iya. No yoroma ba be dangania, no ifa zaibe zifayawa bagera era dederang, no itimba zalawa badadau marang, bano ibali esalawa zideide. Solofo bano iabusoi siseki, ba so anaa, ba ifofane leera. No itolo genoninia Israeli, ena itere tedenia, wa kedede ande. Si mane niwania kendatuada, kegaberahamo, baba maubunia sile aitu. Irugi da bo baso taromai lobalangi, ubai tafefu yami ramai raina. Shalom, Yahobu. Tatu somusote de ita bazima keande, meno iroroge ita lobalangi, no ifasau ira ita bangaluo, ni amonia bazima keande, bayaya saai te faudu, no masu ita ba adve ketelu. Yamira mairaina tuho, minggu keande yaya da isu no zo aya tedegu. Isuno zo aya tedegu. Na tahu ke tahu sisi baluka faza sarada a, so tesenda daruan ra alawe, menofaluka ira, wa ahli deden ya molaga lo balangi kera. Anihada ya iya da Elizabeth fo omo Zakaria. Na tahu kita baso ayatis fazasara andi. Ba Maria tunangan Yesus, tunangan Yosefo. Falu kai raja dia lidede ni falu alobalangi. Hadia zalua ke Elizabeth ya iya baba asatuania menolu malen refinia ba ia mualaga kenia ba ibuade de lobalangi ya ia wa atumbu nono matua manabi na ia ono matua ya ia dani fotei Yohane samayaga idan ya na tahau ke tau sisi no si tebai bani hada tidak memungkinkan dari segi manusia. Tetapi berebai buada de lobalangi, berebau masih lobalangi, dabai falua baba auri, Gelizabe fo omo Zakaria anda sino ere bayudaya luono. Si dua yaya Maria, yaya zino tabaso no mege, Maria ada no sama sandra alabe ni tutuyu lo balangi. Ya da manabi na iya hewa aile nasa sungambata iya ke Yosefo hak bertunangan. Noyonya ke ya lo balangi ba manabi na iya ono matua dania. Baya ia dania zitumbu ada ya ia Yesus. Hadia balua baba uri ni ada no di luma geheha na tahu ke tahu sisi da ba
fazasara baluka fazasarat. Na tamane banguma sitebaida. Lei kama fangerangera ni agulidane me salua dae no faabele lo balai. Yamira ma iraina ni omasia bagazoaya tatu samesa Maria ande ra alabe sobua buatede bermeno ifili ya lo balangi bermeno itutuyu ya lo balangi bermeno ioniaga ya lo balangi to bali sangat donoge ono lo balangi sangorifi ande ya ia Yesus tatu tamaneda o buah dadania o muso dadania tanefena lo balangi. Tetapi Bapak Ibu bazi tabai da faluka ia babu dede nadali baniha. No asese tarongo saai dai ba lemendua mane ba tradisi ni Yahuda baniha sanabina nale nasa sang ubalu ira pa tamane da no la falua zila tule no la falua zila soki tatula tudu ya si mane da badia ganjaran hadiah hukum mani falua bania si mane da bania Yehuda bahe bania bazi mane magande ba khada gai si mane da batatu nite bukara dirajam lahuku latiboya tola to bali feke bangerangirania da jadi baji tambah ini ya o muso de dunia berme ni luma gehe hadai berme ni falu alo balangi dai tetapi na ifaigi ba anihania na ifaigi he bisa ya zalua balingkungania no da ezi to bali feke bangerangirania no to bali no ro de dunia dai ya mira ama irania ira ama iraina ni omasia bagazoaya hadiada terfokus Maria ande ba masalah ni angeraigania baba aurinia baniha baba anihania tatu na tahu ke tahu sisi da tenga justru da bai falua banu nolo balangi mege sino tabaso justru ibo kai herda dania tanafana lo balangi wa no faluka ia wa buat de lo balangi tenga ber ba abelenia ta da ba na tabaso no mege andre oro masih bai hebi saba omuso de Maria andre iduna duna badai mege imane Maria ande isu no zo ayat de menoi botoki badadania menoi ila wa berba omasi lo balangi wa berba buat de lo balangi dae zalua baba aurinia da ewa isu no lo balangi fa aurinia fefu ba aurinia ibalia sumange lo balangi bai duna he bisa bai buat de lo balangi he bisa ba bele lo balangi anda salua baba aurinia bagulidan iwa bada mege bano buah de guber lo balangi sangorifi yao meno inehege ba anumana genoninia ade jadi aboto bada dania wa tenga sinangia no sinumana tede ya bahiza berba ibu ada de lo balangi berba masih lo balangi no faluka ia ba ibu ada de bayo pada ba fa hak de dunia de ba gete wara kherazangata ufi ya ia jadi sangata ufi lo balangi le tebule le aitu ba ibu ada de ba masih lo balangi baba aurini baiduna bada menge iduna bada ifazebe ni hasifayawa ba itiba zalawa bada daumara ba noi balia salawa zide ide jadi sebenarnya
Maria mau menyatakan bahwa nia si deya de na sila bahereni hai na, tetapi noi alawa ia lo balangi, noi angkat ia lo balangi, no to bali ia ina zo aya yaita Yesus Kristus. Ya mira ama iraina ni omasir baka zo aya hadia zinangia tangi renusi bada rumai lo balangi ni faema bazima ke ande. Sara da aboto bada deda ba ibu deda lo balangi baba aurida zama sana ita. Nano aboto bada deda hebi saba umasi lo balangi hebi saba ibu deda lo balangi baba aurida tatu fa aurida ande si rugi maake ni amualaga ni akeda tabali esumangi lo balangi. Jadi semakin tahu, semakin kita menyadari betapa besar kasih Allah dalam hidup kita, betapa banyak berkat-berkat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, maka itu yang membuat hidup kita jadikan menjadi kemuliaan Tuhan. Maka kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Banalaboto badadeda bisa bawa masih lo balangi baba urida tatul taila tafalua ni falua Maria wa fa aurinia botonia nosonia abang awala zisokania isu no lo balangi ya mira ama iraina ni omase bakozo aya tatahu ke tau sisi baba aurida baji tefi ande hadia zino ifalua ke dalo balang no iroroga ita hewa ay na faluka ita ngawale gabuladede faluka ita ngawale tantangan faluka ita ngawale kesulitan tapi lesi farai ke dalo balang no ifarugi ke da gangahorita defi bano masuk ita baji telu ati fe makuan no fai buat de lo balangi da no ifa buat da no da no ibana kinga bala zoguna badaono balala halewe da no ifa buat ita lo balangi no ibe ke da babel ewa ai dalam situasi kesulitan ekonomi ni hadapi ya da ahori sozang umal fefu ngawal harago oi naik ba oi mangarengar bisa da tapi irugi ba kedai lesi fareka da lo balangi no ye bada dania lo balangi baba urida da na tahu ke ta usisi da ta tu tamane isuno de degu da uge lo balangi si mane sino ifalua Maria ade. Tatu daun yang renusida ba zitelu adife bazimakane. Si dua halewa lo balangi sitebai kama ira-ira dadeniha. Le sitebai kania. Na ohita dede lo balangi falua ba le sitola manaha. Ya aori dune badamege ya hadia ni falua lo balangi ya o yang abal niha silumana pun tola ibali niha sebua tanefonania niha sikayo zui patola mana ifalu manago sinotabaso mege ya salai goroisa fefu ngabal hadia ia bano badang alo balang ya ia zamater fauriniha ya ia zamater elia ulidana ade no badangania da wa alua bani era de lo balangi lesite baik kania na sozang uma he bisa mana masuk akal da balik hana bai bali ia ni halo balangi ba ia dono ge ia Maria
berlogika-logika niha lemasuk akan niya hivi sama na daw. Tetapi na boto pada dada na tahu ke tangen renusi daro mai lobalangi bazi makuande wa lesite bai ke lobalangi berme lobalangi ande no lobalangi sabele baso ke faauri ande ya ita ira ama ira ina nyo masia ba kezoaya tatu tamane bada dada wa fefu ngabale salua baba aurida ande no ama khoita lobalangi da no ni era-era lobalangi da alua bani falua lobalangi bales tite bai na ifalua baba auriniha sisama-sama basi telunia ya mira ama iraina ni umasia bakazoaya fa auriniha ande ba bagulidana no badanga lobalangi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri. Ya. Data ide-ide tatanefan lobalangi. Data baliu wa auridare to bali sumangi lobalangi. Mendua mana ngabale zino yang malaga khuda. Asesewa sai Bapak Ibu bai olifu ita zamuala. Ba bai fale badededa ba zamuala. Itaria Baba aurinia bazi mane maku ande oi fale badede rabambuala olifu ira zamuala baba aurira. Ada pada rumah lobalangi bazi maku ande data faan dededa memasuki Advent keempat mendua mana bazile arate ba tateretededa waktu hari zuayeta Yesus Kiriso. Ada memasuki Natal. Hadiah zitola tafaan bawa orida, tatu tafaan dededa, tahau ke bawa orida, taatu le ita tanefena lobalangi, ena pohau dededa, basi duhu so bawa orida, Yesus Kiriso ande, zitumbu dania batanggal 25 bawa si fele 2 ade. Ande yami raama iraina ni masih bakezo aya. Taro mai lobalangi bazi makande ibeke da dorongan ena fa aurida tabali sumangi lobalangi go fu hadia ia zokeda tabali sumangi lobalangi meda zomasi lobalangi baba aurida ande ya itolo ita lobalangi bada romalinia ande ba nitane bade dekheda tehale mor bazura luka faza sara ayati fabula enebe irugi fabulu afitu imane badai isuno zo ayat degu bano obu degu berlobalangi sangurifi ya o data idonga galida isuno zo ayat degu bano obu degu berlobalangi sangurifi ya o ya itolo ita soaya baya tobali hobobunia kheda ya duhu mangarit sawagela malubalangi mabazorugo menomu hede dauga ke mamoroi badaro malime no fazugi badade mahadia ni falua Maria luono meno etutuyu meno ofili ia tou dangame to bali ina Yesu ia baiza wa ber wa ibu ade deu khania da wa isuno ia tedania ia tedenia baba nuno ya uga fa aurinia ibali sumange bazoruk bakhema faema da gei wano ibu ade de lobalangi bano o yang awal ni faluau zahli de dema baba aurima bongi ma ena tedema fa aurima masuno dauga bai olifu da aga hadia zino faema hadia zino fangile baba aurima zamesana da aga sawagele amalo balangi mabazorugo menwa mana ena sidudu mafaan de dema mahau ke dedema zamesana daga
ena tumbuh badede masih sekian de, tumbuh badede tumbuh baba urima, Yesu Keriso ande, zamesan anda aga. Sawagele amalu balangima dan umalima yau getane ke badede ma, ena ya to bali sulu bafandu fe nagahema. Bade Yesu no manganda da aga, ya duhu. Data faduhu mati dan ya Keriso muzizio ita. Tafau galida maduhu mati nya Keriso endong alida. Ya oma mati kerolangi amas le ambe fabele, sumbai banua siawa abahana. Ya oma mati ke Yesus Keriso so ayah ita, ono rolangi sesambosa, ni tema ni nanya Maria kegehan ya munia. Ono nono alawe ia, no manalge huku ia berbau dio filato, no te forfa ia, mate ia tako, no mo ia bebanuan ia to, no mauso ia moroi bangai mate, meno iru gitu ngaluo, no manahai ia, mei bazohuko, dumadau bagam belu walangi amasila ambe fabele, iyo tarai dalu, mangabul ia dan ia, Baba ngukunya sauri azu mati, ya oma mati kehehan ya muniu, bau fatia sambaban ya muniu, fefunya Keriso, faagusania ya muniu, bafa fahore, bafe mau somboto mate, bafa auri sila itu, ya Muda daw zato. Ya data ponodong gam bakata ni Olohesi majelis tebeginat. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta mau bayami fefu Yahu ya sobo watede ita beamoi baba sumangita kezo ayam akhande tura-tura da talifusema sabinamoi bago saliande abo da talifusema siso banomo zamasan ni denada babang undasida baba nunoda lo balangi bazima akhande ya to bali dela hobu ba fangaroba matida kezo aya. Sangai halo ba minggu 12 ba September 2023 tefodo ba ibadah kreatif ni Olohesi kompak. Uhose bua pendeta adieri la STH agende satuannya Keriso amasira zebua. Lini ogunae bahasa Indonesia. Sangai halo ba ibadah Natal pagi Senin 25 Februari 2023 bezi siwawip pengkhotbah pendeta adiri la YSTH agende ina deni lavelu sangai halo tanebe tola tabaso basura gango bahatan. Sangai halo ba ibadah Natal malam kudus Senin
25 Bos Februari 2023 bezi fele enowip Jose Bua Pendeta Elkaria C. Telembanua Bapak Presis Agende Pendeta Adieli Laya STH Linio Gunaa Bahasa Indonesia Sangai halau tanebe tola tabaso bazura gangom bakatande Sangai halau ba Komisi Pelayanan Anak Tefodo Ibadah Gabungan KPA Minggu 24 Februari 2023 Bezi Siwawip Sangai Renungan Satuan Kristo Ama Fania Zega Agende Mila Nazara Sangai halo ba pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaah Jakarta Resort 45 Minggu 24 Februari 2023 Bezi Vila Deluwip Jose Bua Satuan Kristo Adili Nanduru Agende Alvin Meifati Hia Sangai halo ba tanggal 25 Desember 2023 Bezi Vila Deluwip Jose Bua Pendeta Krista Karisda Hulu Emin Agende Rita Purnamasari Gula Ang bahata ba Banuan Yang Keriso Muri ba Komisi Pelayanan Anak Mumbaka ba Banuan Yang Keriso Fefu Sara Natal Sekolah Minggu BNKP Jemaah Jakarta Tefalua Bangalu 1 Januari 2022 Bezi File Fawip Baruang Ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaah Jakarta Mu tetena fefu ke rasa tua taono ma wali fo membanuannya keriso to fau ita baba malua natal nano sekolah minggu ande. Si dua pamamaha baba malua natal sekolah minggu ande te falua ero ngalo minggu ai fatia siba ibadah. Ada berdae mu tetena fefu ba taono sekolah minggu si tero tede ve fau balala halu ande. Naso zito bali ano fula tola menghubungi wali atau guru kelas dono. Si telu, gira-gira Natal dono sino membagi me berotan defi 2023 no tola tefa ema kera guru-guru sekolah minggu ni o gunae baba meneki soguna baba malua Natal sekolah minggu ande. Si Eva badai pengurus foma guru-guru sekolah minggu manganda sawagele kera ama ina ba talefusa sino mulului bobe tula tolo baba malua lala halu ba Natal sekolah minggu ande banaso da ama ina sinange mama ema tolo ba tola mufa ema zui muhubungi kera guru-guru sekolah minggu Mureba Komisi Remaja dan Pemuda Mufuli mubaka ba mufalua ibadah dan perayaan Natal 2023 dan tahun baru 2024 Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaah Jakarta tefalua bangalu 1 20 Januari 2024 bezi file 5 wip nahia gedung Kapel Mawar Sarong mutetena fefu roto-roto Komisi Pemuda dan Remaja dan fefu Banuan Yang Keriso tola fau ita baba malua ibadah ande. Mubaka ba mufalua bazar Komisi Remaja dan Pemuda bangaluo Minggu 12 Desember 2023 aefatia siba ibadah balantai dasar gedung gereja. Sito Bali fo meneki soguna baba malua ibadah dan perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaah Jakarta tahun 2023 mututena nastero tede ita fefu baba mudeheni lala halewu ande moriba komisi bapa mufuli mo bakal wa sekolah manganda komisi bapa te falua ma ande minggu Felebitu Desember 2023 ai fatia siba ibadah baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaah Jakarta sangai ngangerenua bapa pendeta Adieli la STH Mututena fefu roto komisi bapa si terotede ve fau bazekola bangaduande ango bakatande no salahi zura bogoni. Moreba komisi ibadah dan evangelisasi muombakao
Wa mufalua fa mahal sekolah wanuna paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta ma ande minggu flebitu pos flebitu 2023 aefa tia siba ibadah baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta mu tetena fefu roto paduan suara gabungan si tero tede befau balala haluande angom bakatande no salahi zura bogauni. Menurut panitia perayaan hari besar gerejawi mufuli mobaka bambanunya keriso wa mufalua wa maema fasembatan yo uloi fena sana desa balala halewa baba mondaga luo wa nerotede fa tumu Yesu Keristo 2023 foma baba mondaga de fisi bau 2023 banga luo minggu 2023 pas feri 2023 mate fa do ba defensi efa aine data ohe sumangi fasembata si fa musodede baba nung deheni halewa Helo Walangi. Mufuli mubaka wa mufalua gladi kotor Natal malam kudus mahe ande minggu felebitu pos felebitu 2023 aefatia siba ibadah baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta mutotena fefu da so halewa ena sifau ita urudu baba malua lala halewa ande angom bakatande no sarahi zura bogauni. Mufuli mubaka wa mufalua gladi bersih Natal malam kudus bangalo 1 23 pos fledo 2023 bezi full whip bagedung Maria Convention Center Hall tutana fefu kunda sohalewa ena sifau ita urudu baba malua lala haluande angom bakatande no salahi zura bogoni mumbakaba mufalua gladi resik ibadah Natal pagi 5 Desember 2023 Bangaluo Sinaya Felewalu pos fledo 2023 bezi Felewalu wip baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta mutu tena fefu kerda sohalau ena sifau ita orudu baba malua halau ande angom bakatade no salahi durabogoni mudandane moroi bagang etula sidang majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta melu minggu fulu pos fledo 2023 wa mufaloi ibadah Natal malam kudus 5 Desember 2023 te borege bezi feleo wip nahia gedung Maria Convention Hall mutetena kera sawale foma banunya keriso ena boi aho wa tu hare da fefu ango bakatande no salahi zura bogoni mubakaba mufalua takis panitia perayaan hari besar gerejawi Bangaluo Sinaya 25 Desember 2023 atau Natal pagi Sito Bali pemerintah Soguna Bapa Malua ibadah dan perayaan Natal BNKP Jemaat Jakarta 2023 tutuna ina stilo todo ita fefu baba menuriheni lala haluan mutane dane moroi bangga ngetula sidang majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta melo minggu 5 Oktober 2023 no muhalo gangetula ba ibadah tutup tahun 13 Desember 2023 le tefaluo bagosali simane sito olo tana obi atau sore ber mesa hulo wonginia atau pagi tefaluo ibadah minggu sito olo bagosali izai ibadah tutup tahun tafalua ba wonga pateda zamasana ba no moda. Pemberkatan pernikahan mengarita selahi da talifuseda sedena Mama Sido Vangobate Siboho Onu Matua Juli Iman Jaya Zega anggota Jemaah Lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta Reson 45 Onu Alawe Okti Riani Lauli anggota Jemaat BNKP Mado Lauli 2 Resor 1 Nifaluo Bangaluo Salasa Felezio Pos Fredu 2023 Bezi full whip ba gereja BNKP Jemaat Madolauli 2 Resort 1 berita duka cita no irregulidana satu ada amanelis hulu ayahanda moroi ke Bapa Amajelita hulu lingkungan 6 Meluo Sinaya Eva pos fledo 2023 bezi mamatunga 1 bip ba honu gunistolinias ada berdae data oe babangada ena le mamalai be ba bolo ba fotara tude lobolangi ba ngabate badal buseda si toroi moroi furi
Jadwal pembawaan pujian mufuli membakar Soloi Sinuna atau Call Focal Group banga 2 minggu 2 Desember 2023 ma advensi Eva ya ia dah lingkungan telu lingkungan Eva ba komisi bapa Soloi Sinuna ba atau Call ma Focal Group banga 2 Sinaya 25 Februari 2023 Natal pagi ya ia dah komisi lansia Komisi Perempuan ba Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Soloi Sinuna atau Korf atau Focal Group banga Luo Sinaya 25 Desember 2023 atau Natal Malam Kudus ya ia dah Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda ba Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Proposal Natal. Mufulimo fasugi hera ama ina sinomanema proposal Natal Malam Kudus. Mu bakal ba sila arate ma zui 2 minggu teta tefalua ke Natal Malam Kudus. Ada berdae tetena partisipasi ma dukungan ba proposal sino mufema ante. Banaso itu Bali anofula tola menghubungi personil panitia perayaan Hari Besar Gereja Cawe. Pelayanan Majelis Jemaat Modanedane moroi ba gang itulah sidang Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta mengalu minggu. 5 Oktober 2023 ba sangai halo ba zui sangai hugo sebua ba Komisi Pelayanan Anak ia dah Majelis Jemaat ada berdae tiu bakal tu dalam Majelis Soale ba Komisi Pelayanan Anak. Ia terai ma ke ande minggu Februari 2023 irugi 13 Desember 2023 tola tabaso ba gangong bakatande. Wawa basembata itarai walu bos fledo 2023 irugi file 5 bos fledo 2023. Angoro dua ni tema 12 fazuta enengoto 23.000 enengoto afulu rupiah. Angoro dua ni ogunao Telu mafloal zuta enengautu awalu ribu walu ngautu afawalu rupiah. Saldo kas akhir bank angor 2 otu atelu juta otu dolar 5.000 walu ngautu awalu 8.000 walu ngautu awalu rupiah 20 sen. Badi Majelis Jemaat BNKP Jakarta, ada sawagele, berata khusus sino mama ema zumai fasembata, ya stedo masih lobolai berata khusus maafefu, bahalu, wong ambate. Sangarete del bawatubu, itarai filizara, irugi filebitu puas file 2023 fato 2 bulan ruaniha, badi Majelis Yahova nerte del bawatubu. Ya ifawu ami lo balangi. Ni baso si Roma ke sami gutani funada tolata pagi bazura kamu bakata de iru gudang bakata sawagel Yahu. Manunita moroi bambuku sinuna no mai rote ngalva fitu ngawa sisara bangawa sidua. He Yesus sang urifi ni fatengi nama. Hey Yesus sang urifi ni fatengi nama. Simul baguli dan wangori finihan andre rejoruko
Sifau fangide-ngide amal walangima mafuli maondasi na uga muau tane fenau babanganda sawagele meno owa edede mayaga banuama meno teke magina tersisa kiande meiga mangalulu manuno nuno tema bazorugo ya efefu ngabale basembatama esinu na fangande boto manosoma abang awal zino pamolaga ke mazamesana na aga madana wa utima utu bali sumangi sauri tane fenau sauli itertede baba urima nana ke mahu hobu me nana ke mababel fabai atage ba fabai abu raga baba nuno ya uga bazorugo meno mana sawagele meno amalaga kema darumalima baba masugi badedema ena tedema faurima sidudu mabali sumangi masuno dema bazorugo le male bale aitu bajisando ya aga ena ge maila mau sisi bisa mana bai buat dedeu bisa bangurifi bisa zahli dede anda sino amalaga baba urima da wa jito bali dane wasitu gumore badede ma baba mosumangi auge sawagele meno orifi da aga irugi iadai ba taro malimo ade madanade na ba tanege badede ma wato bali sulu ba fandu fenagahima ya manual ni akeriso satu awandau no ira esi sobanaya bangando ade esi sobanaya tane be go fe zamana so ira to ke mana bai buat de bobondo roga ya ira be kerababel si boho babana lalara mendua mana babana lala mi fanama di baji samigu mi fanama ya tibaga di alara faubo ira bahale berang ebena kinga bala soguna mendua mana me bawa sila segi-segi jisoyaga ade baina ete nawa banwau pada ya sidu dula te bule ku balo siseki na uga bambanwau fifu bawa funga batera bawa daunora bawa alewera usahara abanga wale go ita de rama fifu mendua mana ila bane na uga ngawale ga bula de ngare de zamasana ba ena fondo dongo libi au banwama bokai lala baji otarai na uga baite ai tu de tena feraso aya ba ena be kera hadia jinangia ni andera ena muso de dera balasuno suno de bazoruga ya malu balangi ma lebih dua mana mangande gai selain da talifu selain da satwa masalain da no masih lefau ke mabanayande bermenoso ira banaya wa makau abang abale ke fatibai atau tane penau bapa ama Kristin Zebua sinoso baru masaki bang abale wa makau bang abale ke sinoso bambotonia iya teh si mana mato tane penau dari fusema brian lau sinola operasi menebi ba ena au amalaga wa abale si boho basi mana ke indau noma azil gula sino ngana ngawale wa makau bazi au gangalu sino mutalui madana kenda satu ama ande awu dau noma talifu sama ande ya fazawa dangau sabele sifana hobu baba made fefu ngawale wa makau ba fefu ngawale dalu mendo mana ngawale tindakan dokter baru rumah sakit Fauku atau baling dela mesuaya
Baba mee pamadewe ke baboto da satua ma abu da talifuse ane. Le aitu ma oi tane fenau da satua ma sinoso baba ate bai berbamakau si soba zalo ira ia dai berengabale be sinoso babotora. Bapa ama Devi, Bapa ama Arista, Bapa ama Rizda, basi managai talifuse ma Bapa ama Hans. Yauga mana nabera, yauga fota tenafa ira suaya, aro eba matira, hewa ai baba ate bai so ira, basi duhu pamatira, lema male kheu, wasanau ele irugi kamozua, bada ezi te orifi, ya falu khaira mangorifi ada bajo tarain da uga. Ama bazo rugo fadu ida de mabalas te bai bakheu. Baba me fa abel si bohou bakhera. Si mana da talifusa pada satu ama si dalam proses pemulihan Bapa ama Noni, Bapa ama Grace, Bapa ama Keiko, Bapa ama Yovita, ena ayah uga mana fahobu ebe keraba abel sempurnakan kesehatan ra, ena tola abel ira, Baba noga faurira, bamen dua mana gay, Baba ngai halewa sino amalaga basino oteke raza mesana. Si mana itu rada memangana daga selain talifusa, sino itu no tidung refi pada minggu ane. No amalaga kera bai buat dedeu, bau musuh dedera, lada sawagera dah. Tohu ke soaya, baena faurira, labalia sumangi mebazorugo. Go fuatia ia ni era ya le tebul nda uga amalaga kera da maafifu. Amalaga kera kesehatan. Amalaga kera hobu me bawa aurira. Si mana tu tane fenau keluarga sinoga nangawale wa abu dede. Ya jino marong megi baget minggu sino matalu iya da bapa ama Zelita hulu. Meno kau ni tanah ke satuania bapa ama Nelis hulu pada daniha. No mangabuli ira baget tengah luos no mutalui. Bano terlaksana fefu lalahalewu ande. Babo lohe bakabu zatuara. Baina bekera ba abele bekera. Penghiburan bajo tarain dauga. Baina tola abele ira mangawuli. Baba no huga halewura. Banga wale sino amalaga kera. Ya malo walangi mabazo rugong. Si mana uto tanda fenau fefu ngawale halewu. Pelayanan sinenga mafalua bara mingguan dek. Ini falua balingkungan ba komisi. Ini falua baji sampua jemaat adik pendua mana baba malua Natal ba jemaat BNKP Jakarta. Natal umum, Natal komisi pemuda dan remaja, komisi KPA. Ya uga sarada de panitia. Ya uga bawa de mama Fifu. Ena Natal ni faluama baderfi ande si dudu to bali sumangi me batu bali hobu me bawa aurima ngabale sokuna bada ma fefu soaya baya uga amolaga baju tarain da uga me dua manegei raso haleu ira enoni mani sinangeu bali fakakeu bawa ma ema taromali me ba ena be wa be ba fatu atu. Ya malu malangi mabazo rugo si maneu to tanefnau negara ma Indonesia ena ya uga fau baina ya uga be kedamaian kesatuan baban wame basoi ma Indonesia menua mana babanu tuyus to bali to dangame sondrenia ya aga basoi ma Indonesia de fo fatwa tuan raga soaya ena mailama fili hanya sinangia solo lohe tangama baso lohe fa obo de fa muso de baban wau tania ya malo balangi ma are bangabalo ga kabula de menua mana zamabuka banwa ade ena obo wa de ma si mana to tanda fanau amalo balangi ma baso rugong fefu Roas dasohalewe bago taluang banua ba gereja khususnya BNKP Yotarai Pusat
BPHMS, BPMS, benda fandi tabai sagar ben kami, benda anonima tanah osara de masuk ayah, babangai halewuma, ya site do, batu bali lah kami bazon rugo. Sawagela malu balangi bazon rugo, ya ibas sembata sinolau buloi banwau, moroi badedera baboloi sumangi ade, hobu mesiono sino amalaga kerang. Yauga tema agami elande, baya to bali sumangi somo huatan menau, bali fanunde heni, fondo pelayanan bai sebuah jemaat ade, ba fatua, tuan rai noniu, bawa kelola, enak atau bali sumangi me. Sawagale suaya baji mai fuda baliga, ba yauga roro gedaga, minuman nasoji to bali kegiatan nasa bagerijan di dania, obo dedema. Ba fofa berda agama afifu. Sawagala suaya no mangandrega badai lo balangi ama, badai no Yesu Keriso, ba badai gehe kani amoni edongalida. Ama ke masih soba zorugo, ya ti amoni edai, ya to bali wa mau fefu niha, ya iter zo masih naruga. Si mana gai bagulidahnya. Masuk lagi ke beke mama ke ande, baik fak mau masih mana panggil fama, salah bagi masalah bakma, bayi dah agak mana lagi, Eva agak bagi lesehi, meya uga zaman terban wow, basok ke fabel, abulah kami irugi zila itu, ya tuh, miang abuli si fau hau dede, ya to bali amis sama dua keriso. Balala ba auri misero ma pamit ma homu. Ya mufawa mi lobalangi amuroroga mi. Ya mufaga babanya kami yang muibwa dedenia kami. Ya mufale barania kami. Baya mu be ba hau de kami otarai da irugi gete baara. Ya duhu. Data suno so aya onolo warangida si muento bagulida neda wage pa ya ita barama waga fata fatoba panuania Tagelumana vea mai bakhda to bali ia meniha fa boy ala wa ira wa mora sia ira suno ira Shalom, Yahoo.